صباح الخير او مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واطعم طريقه لعمل البيض بالبصل بطريقه سهله وان شاء الله تعجبكم. طبعا جايبه بيضتين اهو وبصلتين اهو مخرطاهم وطماطمايه. نعملها بطريقه جميله جدا وسهله وان شاء الله تعجبكم. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. انا حطيت اهو البيض بتاع دوت البصل، هنقلبه كده اهو شايفين. هنقلبه في الحله كده وهنحمره، هنديله تسفيره كده هيصفر يعني مش هيحمر قوي اهو شايفين. اهو شايفين بقى نقلب البصل بتاعنا، واول ما بيصفر البصل كده يا دوبك يفضل كده هنزل بالطماطم. دي طريقه عمل البيض بالبصل. وطبعا نحط ملح، نحط فلفل اسود، نحط حته بهارات اللي عندنا نحطه اهو. اهو 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 بنقلب كده. اول ما تصفر معانا هنزل بالطماطم على طول. والبيض طبعا اروح البيضتين دول، عايزه تكبيهم بكبيهم، مش عايزه خلاص. وبعد كده تحطي حته شطه عليها، حته شطه حمراء، حته فلفل اسود، براحتك اللي انت عايزاه حطي. اهو شايفين. شايفين انا بنقلبه كده بنقلب كده لحد ما البصله ما تدبل شويه. لازم البصله تدبل. اهو يا حبايبي شايفين. واول ما هيستوي معانا البصله هنزل بالطماطم. ايضا بقى شايفين بقى انا حطيت الطماطم دلوقتي بعد ما اصفرت اهي. البصله نقلب فيها كده لحد ما الطماطم تتسبك اهي. اهي شايفين. نبدأ بقى نسبكها تتسبك بقى كده. وبعد كده هحط البيض اهو. اهو اهو شايفين اهو. هنفضل نقلب كده اهو. دلوقتي يا حبايبي شايفين بقى انا نزلت بالبيضتين اهو شايفين اهو. نزلت بالبيضتين اهو اهو. اهو ده الشكل النهائي للطبق الشكشوكه بتاعنا بعد ما استوت. يعني هما بيسموها كده البيض بالبصل بتاعنا، طعمه وريحته جميله. اتمنى الفيديو يعجبكم. يلا سلام.